Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Hadin Mek Office John District Health and Medical Officer Southwest Khasi Hills District Kalashim Mega Jaka ka bahe asapo jar square feet bante ka sub health center hakashnong umjaran daga jingete kular bo an sa aikam ye iwe di kitra jong jaka bantre haka sub center hande na kalyang jong ka office jong di MHO hadu menta kamshim le pentre kam hok ki juban lak ladap yete ba katra jaka hande hadu menta la shu thongkam tangkum ka office amma ka permanent post kum ladap yakun Hakaji keren baga kong shidalin lingkoy kabri ka trajaka kaong baklas dang bantre hakani ka sub health center nado usnam arta khatar ndre hadu menta amshim la pendung yaka haka permanent post kabra kular nado gisnginin kong wala bon sien kala persyang ikren bodu di MHO hakabe dei batkani hakat nyotruk yayong arata posan kakong shidalin lingkoy ringkat kejasan lang jong kinoilam ke Federation of Khasi Jaintian Garo People Southwest Khasi Hills District Union Kelit banyak kendu Deputy Commissioner Jong ke Southwest Khasi Hills Bandawa bade ben ai daga permanent post ya kong shidalin ke bade ka trajaka kumba ketnat ke kiak ladap kular nadu kesngining kong President Jong ke FKJGP Bakins Soshang ulong lada ki bo bade pe Jong ke Southwest Khasi Hills District bat ka office di MHO kimshim kia ban ai ka hok ka trajaka ke sengkam ban si ban khang tala shipor ke sub health center tar hadu ban ya pen bechwa ki kendum kendram ba ki trajaka Try jaka maaf dang trainer do arjar kat arbang kat way hadu mentang peryo ka permanent post ngite ku casual macam jenjar kalian kasiu bun ngamyo tulap teng kwa banyo permanent post baru sekarang ya apre kimle nak leng office Hadin bangilayo man ya kendu yo DC jongga district jongi nadu ba ngilayo jeng tip ba kini kita jaka kila ai sobhai ni ga sob center ha unjaran nadu usne marjar shpau kat kum ka agreement harina kaliang juni trajaka ilayo bantre kum casual usne marjar ka ar bunai bakat way hadu menta na kaliang jong ke department ki kat kum ki agreement ke baki keliyate kim parla ayaga permanent post na kaliang jong di trajaka tina kaliang jong aseng wana kene sengi bani kendu yo DC ngilayo bani keren bat lokular kmat jongi ban sim khiai kene kam ban ya penbej rangkat baru di MSO bat ban ngikermen ba insayo ya permanent post na kaliang jong trajaka ki badai hok ki bal ai sobhai ne jaka ban sinang di sob center hapo umjaran ban kaliang jong aseng ngila ya keren rupa DC ban ong ba ladap himla ban lei nginom ai porslem tang artayew ladap himla ban lei ne kam na kaliang jong aseng muman si mahaban khang talano ya ne ga sob center warla kalong gejing du nong ye ki bopang ki bastom ki badona tu gajaka hari tang nagan ta gejing bhajing miat jong ki trajaka ki bal ai sobhai ne jaka na kaliang jong aseng perkat bangin sim ngin senjam ngla kren syair DC ba na kaliang jong aseng ladap himla ban lei ngiaban khang talano ya ne sob center haduk ban la ban dapan bej ya ne ka kam jong ini ki trajaka